Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ni dap da kejingkemen bangi ihang ni yai rangba kebru nongrom. Unong tho oba penmi bontam ikat na peneng kinong tho kasi. Ngalfrai lapangat ni desispat penmi ikat. Ini ai jing kapti di ma. Kemudian ni kinong seng beranglah dari dekat tadi. Nangta seweipat berangsa di ma i western dekat tambah ilah dan bagi rumah kejing bom klan bom kai pha ke jong ni. Tinggi kitbok kitwang i kini kinong seng baru alwat bagi ni otomat ke bakai bakia. Pada long kejing ayat siem yang i kinong buat den kinong buat di din jat ki jong ki. Katien pira jong ke khasi atau society lani ke moto. Kalau penyar ya ke katien khasi. Penyar ya ke katien khasi. Bad hagaba pentri kami ya kenika tien pira kaseng ke penseluri kinong tho. Ke penseluri kinong pule. Penseluri kinong ikai. Bad penselur kumta kamla ban sudong tang da ka bang ibu agi jing tho na pen priang i jing tho na lor ka ba pen priang i jing tho ni ju pen long ro i ki lampong yamer jing tep ki lampong yamer jing mat ni ju dan ka jing yakap tho poetry yakap kuliah poetry yakap tho essay but ki jing kran lor ki phang ki bakrao bat ki bakia ki bedai bat ka tho ka kuliah bat ke culture, bat ke ri, bat ke jai penreal. Ya kini kasmi, Aisyah khamway terik kepada lasha, jong unailur man kasnem, kum kajing rakhe dan muram, ya kini kasmi seng, ya kini kas society, dah kebangi khat ya ka literary day, lani kasmi ka tho, ka puli jong ka society. Dia hakini kasni ni juran buan ki kam ki bangi pendak but nalor kini kasni ni jura kiero man kasnem ya kasni yam jong soso tham pelayam nadu ka khat pratri Desember hakna spa sauko but man kasnem ma kasni hak khat pratri Desember ni juran ki program ki pero pe jong kaseng dangshen kendiat snam nomor banong Nado bag sarkar kala penlong sni shuti ya ka sni wan yukjat Thomas John sekali ka rijongi nado kasnam khat praspa so way ni ju penlong ya ka Thomas John sidi ka way na kisni bagi penlong ni program yo pero kata ka art rek John man kasnam nanta shisho kum kaseng ni judan ke jing ai kusnam ki samla kuli ki bala job but wan ha ke kerdan ban lingkong e nado itu ki puli ya ke class 10 lade ka matric but itu ki pas ya ke class 12 ha ki stream ba per kenthop ya arts commerce but science kumjuro ki board ki ba per kenthop ya ka state board School of Education, but John Central Board. Di kini kalau dah sengi hak bagi sependap dia kita ikam. Nanta mentang ira sedang ru kerja ai kusnam dan begitu ki bayo hedro kamas jongki tadi bawan lingkong hak bi khasi honors but kumjuro hak MA. Nanta shisho kaseng ban penulong yang ditunggu jong kaseng ka laile sitam ban dawa yang keding itu yang ketien kasih kajing dawa ban itu yang ketien kasih hari ini saya telah sedang nak usahawan seng yang keding kaseng about Profesor R.S. Lindo ulalong nom berat lenti
But hadian kata kiwaipat kirang ba kum kijong profesor Eslustan bat kiwai kile bodien. Ba persiang ban yo ya ka skor dan di kajing sengap jong kibor ki bahajron ki kibor kamtam ka Sahitya Academy New Delhi kebetulan ke agensi ban persingau sega Ministry of Home Affairs naga benta ban pendrungi kilo ki jaktian ki batmai ki ramba ila perkhat bangide ban donno data society komta naseng ye ka society ha kharwi triko naidor ke snap khat ndai spa nyo pokna ba ke jing dawa joka Khasi Author Society ka board terter na duga ta por bat ke jing yatrekam apeng ke Khasi Author Society bat ka Sahitya Academy New Delhi kalayai da ka por se ka por bat ia ka tien khasi ya ka tho ka puli khasi ka Sahitya Academy ha ka level jongka ha ka board jongka kalai itu kom ka wei na iktien la de ka literature ka balayai chapran bat kom ka kiladon ki rangba ki nomtho khasi ki balayo roi khusna na ka Sahitya Academy kanthop ya o rangba Devi Singh Khongdo balayo ya ka Bhasha Saman Award adas nam khat khandai spa khandai kopra ba the professor SS Majal balayo ya ka ju ka award Bhasha Saman Award ka weni ki award ba hedo jong ka Sahitya Academy adas nam R1000 khatlai tenrei akisnam ki bahadien kal kompanya je ke jigi tho ya kino ki kiten ki badawa ba de rong ko ka khnit ko bakra kam da long e show naki agency jong sarkar hanrei ka Ministry of Home Affairs kala shimhi haladi ka bor but kumta ka jinga trei kam ba ka Sahitya Academy watla ka dan hanrei kam da long show ka bangila ya ka banlet bandawa lengba ka Sahitya Academy kumta ka jingawa ka lasdang no lengba economic mat but kumjuro lengba ka sarkar jilla ka Sahitya Academy kalawan ya kendu khat jong seng la RCN but ka jinga jimot jong Sahitya Academy kalong ba lemda ya ka tien khasi la penlong ka tien sarkar anamla ban penrong apa ka khnit ka bapra layaki de kino ilam jong ye gitu ipor Terai kam dadan kajing trai kam kubati kena na kalian jauh sarkar kom ta dei ta thado kasnam R1000 san habakin khat jong da seng apo kajing alam kajong ima dulu alat lang ba friction khasiye kom muskatri ado por ba ima dulu alat lang kom president jong da Khasi Author Society Lalet bade kendu ya baro ki MLA jong ka sarkar Meghalaya lekin khat jong ka seng bat ke jingdawa karong ban pendong tien sarkar no ya tien hasil KS kata ke resolution I kebatan penyapundan ya ke tien kasih kumtang ni hab ban dawa ban pendong ya ka special session pada 9 November jong ka snem R1000 khatra la penong yang special session bagi layo ya ka solution ka bayo hundang pedang KS ka sarkar hijong I rangba DP walang itipha kumno sarkar hab ban kre ban khi ban sai ban ulong itu kam hadim kata KS mariyo ya ka resolution kali thognai January ka snam R1000 khatnai ban yetendro yo Kiren Rijiju Menteri Kena jangka Ministry of Home Affairs ada Laitrik jong January New Delhi but ada Santrik jong January yo Rajnath Singh barong Menteri Kampo Yeng jong ka sarkar India but ke jingkular jong Menteri Kampo Yeng Rajnath Singh hado por kalong ban penulong ye kam uang bangalaya krenro but Menteri Rampa idap da ke jing sokmen ba haka Santrik jong umat mador ka sarkar India kala jubab se KS
baka tien kasi kalong ka way ni kilay ku pratli ki badang sakteng ban pedrung haka ketien haka kernet ke bapra but ya kaju ba pentep haka apa atre kumas sa ka political department jong ka sarkar Meghalaya ginang perkhatkan selong kamno tenrei hadu menta geli kam garang tiap hai tingidam kam menta ya ka jingbut den ka batenge le se kidam kijinge kibangamla ya ka ban kren ka yopor handrai ka KS kadang penbenia di kini bat kadang persian ban penbit penbiang bat ban kentu ya kinoi lam jong sarkar jela bat kumjuro ya ka sarkar India bat lakumno ka sarkar jela bat sarkar kami ki ban sedang no ya ki sinjam ban wanra ka bil sa parliament amdai tan ban syukran kum bagi parti kira-kira kira parti berper kibadai regional party but national party isungu ya ki persgo jom ki kasur keren ha parliament andai kebadan kam kalong ban ra sendan ya kabel bat ni kentu ka sarkar Meghalaya bahkan kentu ya sarkar India bahkan ra sendan ya ka official bill for inclusion of Khasi language in the schedule to bangi kwa man persgo hakini kasni but idap da ke jikmen ba hagne por idan yo concern jomi ba kum juro ya medical officer jomi department of arts and culture ki ban persgo ye gni sya sarkar ngamla klam da pun pau ke disungu e rajin itu jo sarkar leng ba ketika resolution legislative assembly resolution bala itu ya ka Khasi Author Society kom ka sahitia sabha haki wei ki chala but ban fun ya ka Khasi Author Society da ka sarkar idap da ke jikmen ba sarkar tra simye ke dikarai but hadi ka financial year ka baladep ka government kala ai ka grant ka ba khat rulak na ka banta hadi ka kam jong Khasi Author Society kan thop ya koi ka project ban penmi ya ka Khasi but English dictionary kabaka jing try menta kalaya khandai banai but the research team kaba po ka jing lami professor badab lingwa way na ki prominent linguist jong ka North East India but kum juro I assistant supervisor Dr. Barika Kriami barong treasurer jongi inoi ka jong ka linguistics department ringkat bat nrumut ki way pat ki research associate ka kam kalaya syafran Menta beran sateng kaji keren jongi baru chief minister lembat ke officer jong ka political department kumjo jong ka arts and culture ada meeting ke bagi kendo dalam ban penyo saya ka jaka angni anong ba sito but ya kini kam menta ngi sutu bagi department of arts and culture dalam page belia but nginges kam bah por ke badai ngin sayo ya ka jaka kebapian Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.